Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrand News. Kha ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya One Earth, vhasedzulusi vha ri vhadzulapo vha dzhango ḽa Afrika ndi kale vha tshi khou konḓelela tshanduko ya kilima lwa miṅwaha ya zwigidi zwa 10. Zwitshavha zwa Afrika zwo konḓelela zwiimo zwi songo ḓoweleaho zwa kilima nga u ṱanganyisa vhufuwi, vhulimi, u rea khovhe na u ṱoḓa zwiḽiwa. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Columbia. Vhasedzulusi vho bveledza maitele maswa a u anganyela gese pfuḓi kana carbon dioxide i bvaho kha zwiṱitshi zwa muḓagasi zwi shumisaho malasha. Nḓila ntswa yo bveledzwaho nga vhasedzulusi u bva Chinese Academy of Sciences yo ḓitika nga satellite nahone i khwinisa u rekhoda nga vhuronwane vhu bvisa gese. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha dzhenala ya Environmental Science and Technology. Tsengo ya Sipho Goma, muhumbulelwa wa u rwa mufumakadzi wawe nga thambo ya muḓagasi u swika tshilova, yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ṅwedzi wa Tshimedzi nga khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Waterval. Hu pfala uri muhumbulelwa o rwa mupondiwa wa miṅwaha ya 17 Zwivhuya Mirieri nga ḽa 2 ḽa Ḽara nga ṅwaha wa 2022. Izwi zwi tevhela u sa anḓana lwa tshifhinga tshipfufhi. Zwi tshe zwo ralo, zwi khou dzhia miṅwaha miraru hu sina mvelaphanḓa kha mulandu uyo. Mukomana wa mufu wa Zelda Mirieri vho bva mulomo malugana na tsengo. Ndi na Zelda Mirieri nda ndo ya khothe ya murathu wanga Zwivhuya Mirieri, High Court ya Waterval nga dzi 9 dza Juni. Zwo iteaho ndi zwa uri khothe i ngo dzhena, ndo to fhiwa date ya dzi 27 dza October. Zwine ri tshi sedza ri wana hei case hu sina hune ya khou ya hone. Sa lushaka ri sala ri songo tsha tou farea zwavhuḓi ngori ri tshi fulufhela uri ṋaṅwaha i nga vha khothe ine ya nga fhela. Ndi tshi sedza ri khou wana a i khou fhela ni zwi khou sokou vhuya fhethu huthihi zwithu zwa hone hune mulayo a khou ri fara zwavhuḓi. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vho sasaladza muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa uri vha khou dzhia tsheo yo teaho ya zwine vha khou hana u pandela minista wa muhasho wa mapholisa Vho Senzo Mchunu. Izwi zwi khou tevhela tsheo ya Vho Ramaphosa ya vhege yo fhelaho ye vha vhea Vho Mchunu kha maḓuvha a u awela o khetheaho nga murahu ha zwine vha khou ṱoḓisiswa kha maveve ane vha khou baḓekanywa na zwiito zwa vhuaḓa. Vho Malema vho ita na u amba uri a huna ṱhoḓea ya uri khomishini ya ṱhoḓisiso yo tumbulwaho nga Vho Ramaphosa i tholiwe kha u ṱoḓisisa maambiwa a zwa Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi vha amba zwone zwa uri Vho Mchunu vha na zwiito zwa vhuaḓa. Vho ita na u amba uri ndi mushumo wa mapholisa u ṱoḓulusa milandu, nahone Vho Mchunu vho vha vho fanela u vha vho no farwa ho sedzwa vhuṱanzi vhune ha vha hone. Vho Malema vho amba zwi tevhelaho. So what he did is to take chances with us, and we've since sent him a letter to tell him that what he did of putting Senzo on a special leave is unconstitutional, and appointing Kachalia as an acting minister of police is also unconstitutional. Akuguma ngorali mafhungo enda vhafarela one u bva Belrand News. Nṋe ndi Pfero Tshizwa Maremba, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Awangane zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.